Подписаться кнопкасын басып, жана ошондой эле жанындагы коңгуроону басып, элге кызмат кылууга салымыңызды кошуңуз. Ассаламу алейкум, Универсал Гейзин катты болсоңар жана көрөрмандары. Бүгүн биз подписчиктерибиз заказ берген үчүн тартып берчи деп кой базарды. Кой базарга кирдик, өзүңөр көрүп атасыңар. Могу ойлор аз да анда эле эми көбөйөт. Силер лайк басып менен колдоп турсаңар биздин каналыбыздын өнүгүшүнө жардам берет. Бүгүнкү число 2020 жыл июнь 21. Аны эмесе баштат. Бюджеттен тартып кете берели. Козулар бага? Ургачы? Ургачы козуларбы? Качадан деп атасыз? 6'dan kemi var. Сплошной 6'dan. Барды 6'dan. Барды 6'dan кеми бар. Базар канчадан сурады примерно? 5,5'dan berбей атам. 5,5'dan бербей атам дейт. Не бола ойлор канчадан экен? 12. 12'den. Кайсы барды 12'den бе? Тандаганы. Молек 12'den бе? Канча тиштен? Наргыз 4 тиш, моусу 2 тиш экен. Базар канчадан сурады? Сурады деп, базарда. 10'го чыктыбы? 10'дун үстүндө. 10'дун үстүндө. 10'дун үстүндө. Кой базар бүгүн кымбат арзанбы? Билбейдим, өтпөдүм. Кайсы мына 12. Мына 12. Козу, кочкор, койбу? Эки кочкор. Канчада атат кочкорларды? 11,8. Наркы 2 тиш менен. Тиштер неме бузуда? Козу? Козу. Козу экен. Базар канча сурады буну? Базар канча сурады? Сурады деп, базар. Бирчөдө бир таста. Сеги башкалардан тартып берели. Аз элдерге сатса арзан, алса кымбат болот. Бой канча ага? 11. 11, канча тиш? 4 tiş. 4 тиш. Базар канча сурады? 10'ga berбейт. 10'го бербейбизби? Кысырбы? Кысыр кой экен. Козулар канчадан ага? 6,8. 6,8. Наргыз 8 6,800. 6,800'den бе? Базар канчадан сурады? 6'dan сураптыр. Ургачыбы? Кычмабы? Кычма экен. Кочкор канча? Кочкор канча? 10. Буям кычмабы? Ургачыбы? Кочкордун өзү. 2 тиш экен. Боозбу, кысырбы? Кысыр. Базар канча сурады? Базар канча сурады? 9300. 9300 сом сураптыр. Могу базарга кой чыгыптыр. Жүн багытында койлор. Качадан койлоруңуз? 10 миңден. 10 миң сомдон кеми бар экен. Базар канча сурап атат? Базар 7,5'dan сурады. 8 миңден 7,5. 7,5'dan 8 миңден. Булар козуларбы? 2 тиш. 2 тиш. Бычмалдар. 2 тиш экен. Кандай дедиз? Бычмалдар, бычмал. Бычмал? Бычмал, ha. Кочкорду бычып коет да. Бул кочкор бар. Кочкор бычмал деп коет. Жок, ошо барды кочкор булар азыр. О, барды кочкор. Бул кандай деп коет, чары деп коет мындай. Бул кандай парада? Меронос. Меронос. Ургачылар эми барбы? Ургачы бар эми айылда да. Азыр экранга номер жазып койлу, кызыкканда чалып сурайт. Болду. Азыр көрсөтө берейин мына. Булар жүн багытындабы? Жүн эт багытында. Жүн эт багытында экен. Азыр экранга номерин жазып коебуз, чала бересиздер. Ооба, кочкорлор канчадан? Могу бирөө эле кочкорбу? Канчадан? 8,5'dan. 8,5'dan экен. Базар канчадан сурады? 5'ten сурады примерно. 5'te ödü suraптыр. Telefonu bir cüp ben çal olmaysın da. Ойлор канчадан экен ага?
Koylar 11.000'den kem var. 11.000 kem var. Vardı koyları? Şu 8.000'den 9.000 kem var. 8.000 kem var. 8.000, 9.000 kemi var eken. Aysun. Şu 11'den koy. YouTube bu. 11'den koyup berem deyt. Bak koylar qanchadan? Baş koylar 11.000'den. 11.000'den pazar qancha so'radi? Pazar 10.000'den turadi. 10.000'den so'raptir. Bu mal bozor qimmat bo'ldi, arzon bo'ldi aka. Ovozlar bo'ladi. Yaxshi qimmat edi. Sredniy. Sredniy bo'ldi. Sredniy, kun ko'yib qoldi o'tgan kundan qaraganda. 5-6 qaysi aldı? Bu urg'achi aka. Bari urg'achi. 6 оны so'rayotadi. Qancha berasiz shu nima? Aytingchi, yaqin aytsa. So'rang. Qandaydi? Ayting. Siz ayting. Bari yaxshi qo'ylar aka. Nima, yashi ham yaxshi qo'ylar. Qancha kelasiz? 11.000 kem var. 12.000 kem var. Narxi 12.000 kemi var eken. Valla bereriz deb keldik de aka. 60.000 dan so'rang aka. Yemi kem o'zingiz aka. Üçüsünü 6 olsun 60.000 veriyorlar. Bolmadı aka. 6 оны 60.000 жақпады, ketip қалды болбады деп. Қозылар қаншадан көмкөм? Қозыларың? Ayt. 6,5'dan kel. 6,5'dan mı? Bardıq ha? Buna 8'den. Bu çoğurak mı? Bu былтыркы козу да. Ha, былтыркы козу. Тоқты кен да? Быйыл козулар мыналар. Bu быйылғы нарқысы тоқты кен. Базар қаншадан сұрады да? 76-77 беріп атат кам. 76-77. Мынау быйылғылардыча? Быйылғыларды 6.000'dan беріп атат. 6.000 сомдан беріп атыптыр. Sizin қозылар қанша ка? Qozlar 6,5 6,5 Bazar qanchadan so'radadi? Optim 6'dan so'rayotadi. Yalnız 6,5'dan so'rayotadi birinchisi. Optim 6.000 so'mdan so'rabdir. Bardi urg'achi? Erkak. Bardi erkakmi? Bardi erkak qo'zlar. Qo'zlar 6.000 so'mdan bo'libdir. 6 chiqadi bozordan. Urg'achi qo'zlar aka? Ha. 5 otang. 5 otang urg'achi qo'zlar ekan. Rahmat. Çay qilding hozir. Mol qo'ylarda 6 chiqadi. 11.600 so'mdan bo'libdir. Qancha tish qo'ylar aka? Qancha tish qo'ylar? 2 tish, 4 tish. 2 tish, 4 tish qo'ylardan ekan. Ayo 7. Bağda duran qo'ylardan o'xshagan. Qo'zlar qanchadan ekan? Qancha verdingiz ha? 5'ten bile bir önele. Qaysini? O kichige 5.000 so'm beribdir. Urg'achi u? Ma cho'ng'ichi? 8.000 so'm deydi. Bu qancha berishdi ava? Qaysini bo'ldi da? Ekon 12,5 bo'ldi. Ekon 12,5 so'm bo'lyaptir. Ekona bağıltasın mı? 500 so'm pul qo'ydim. 7.000 dedingiz. So'z satdim.
Moğol narxısına ele bağlı otur ekan. 6900 so'm, 100 so'm talashib atishadi. Tövsün çıktı sürü adam. Size verin lan. Görüyorsunuz ki pazarda. Pazarda juranda okuyorum. O zaman da kalmak tutuyoruz.